أنت ربي ذو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم وإن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Neka je hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru sedam nebesa i sedam zemalja i gospodaru svega onoga što zemljama i nebesima korača. Neka je salavat i selam na sve miljenike i poslanike od Adema, Nuha, Musa, Ibrahima, Isa do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Neka je salavat na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve muslimane i muslimanke do dana suda. Živimo u vremenu kada je vrlo teško prepoznati prave vrijednosti. Živimo u vremenu kada su nam nametnute mnoge razlike. Živimo u vremenu kada zbog toga što ne znamo od toga bježimo. U ajetu kojem smo citirali na početku na arapskom jeziku uzvišeni Allah kaže da nas on sve ljude stvara od jednog čovjeka i od jedne žene, da nas dijeli u narode i plemena da bi se upoznali. A da je njemu najdraži, da je njemu najmiliji, da je njemu najbliži onaj koji ga se najviše boji. A on sve vidi i sve zna. Kako smo mi ljudi različiti, tako je i različito sve oko nas. Vi ćete imati priliku, ako Bog da vidite u ovome našem malom, skromnom projektu, kako su naše džamije različite, kako smo mi imami različiti, kako su djeca naša različita, kako su naši mektebi, naši gradovi, naše čaršije različite. Sve je to uzvišeni i silni i mudri Allah, naš gospodar, poslagao tako da bi se mi upoznali, da bi te razlike prevazišli time što ćemo se upoznati. U ovom kratkom projektu koji smo sa našom mektepskom djecom uradili, imami sa prostora Međusa islamske zajednice Modrića, Odžak i Šamac, željeli smo da vam pokažemo koliko smo različiti da bi ste nas upoznali. Željeli smo da vam prinesemo bar one dijeliće naše različitosti iz naših džamija, iz naših mekteba, da bi imali priliku da nas upoznate, da bi imali priliku da upoznate naše mektebe, naše projekte koje radimo u mektebima sa djecom, naše aktivnosti koje su u džamiji i oko džamije, da upoznate i naše džamije, koji, hvala Allahu, na našim prostorima ima puno. Glavni cilj ovog projekta našeg skromnog bio je da vam što bolje i na jedan što ljepši način prezentiramo mekteb, našu djecu koja pohađaju mekteb, naše džamije, da iskoristimo ovaj ramazanski blagodat koji je pred nama, koji nam ako Bog da dolazi, da iskoristimo kada je šejtan zavezan i svezan, da se upoznamo sa džamijom, da se upoznamo sa mektebom, da se upoznamo sa efendijom, da se jedni sa drugima upoznamo, da jedni druge upoznamo, da jedni drugima se predstavimo i da jedne drugima predstavimo. U ovom projektu imat ćete priliku da se upoznate, i ja zajedno sa vama, da se svi zajedno upoznamo sa osnovama naše lijepe
vjere dini Islama. Projekat smo podijelili u 5 faza i svaka faza je u stvari jedan od islamskih šarti. Tako da ćemo imati 5 faza, 5 islamskih šarti, gdje ćemo imati priliku da se svako, onaj koji do sad nije upozna, a onaj koji je upoznat podsjeti koje su to osnovne stvari koje Allah dželešanuhu od nas zapovijeda. إلى أين أذهب في بابك أبكي